ببش میوان ام بردوام بکن ایرو میوان من نویسکار کی هجا ایوب کرانه هم پرتوکی وی هنه هم گلک خباتی وی ادین هنه لی ام ایرو لسر مثلا دستانین کردی باخ من لهنگین چاواتی دنه دستانین کردی چافکانی آواچیه جکو دری درکتنه هر وها ام لسر دورش عودی و پلنگی سرحده پرتوکی کوی نویسان دنه باخ من گلو اف پرتوک شکو دری درکتنه بیجن چه بویه حتی کو بریار دایه وان پرتوکا بنویسه امجه بپرسن دستانین کردی ده چیروکن هجا هنه ورن به هف دورم دست ببینم هج ماموسته خو بپرسن تو خیراتی ماموسته برخدار به ناف خیری دابن هون چانه هون باشن سپاس دکم هون چوانه باشن همچی باشن هم گلک سپاس کن ماموسته دمام خبات اینو ساده بینن هم هین کیف خوشتر دبن جبو و خواندن او سپاس دکم جحمو خبات کاری ورا سرکفتنی ساقی سلامتی ودکم و تماشاوان ورا جی حرمت خود پیشکش دکم. ام گلک سپاس کن ماموسته جبر کو ادبیات کردی یانجی چند دام ام بیجن کلپورا ام اواکی دفکی حتی ها هاتیه دیسا خو پاراستیه دماو سام خبات نویسکی دبینن به کسین هجا ایروک و وانتشتا دنویسن ام هیکی خوشتر دبن ام اینک باسا دستانا بکنس خوازم دست بیکی دبیجن ماموسته دستان کا پیشی چیه ام وینا پیناسه اوی بیجن پاشم بکم نهرگلیه. دستان دروکا گلاندا نتواندا بویرین تاریخی دبن اگر 100 سال اگر 200 سال اگر 1000 سال بری 2000 سال بری چونکی هنه یعنی میناکی پرکمجی هنه بویر دبن لسر و بویرانا شینتی گریدان او دنگ بیش یا جی چیروک بیش بله واناش خورا دکن مجار و هر دایم دست دوری هف دکن یعنی نفشک در دست دوری نفشکی دکن هن که گوهرین تعداد بن هما بنگه دستانان راستینه هلا نزیک یعنی به 200 سال بری هین راستیاوی هین زیدهیم گرگ مرج میتولوژی و افسانه و چیروکا وقتینه چمکی او به هوا کی دنن هما دستان بنگه هیوان لسر راستینه و دستان کردی دنگ بیجا چیروک بیجا و گوتی حتانی آنوکا هن کاتب گوهراندل جی او جی گورای یعنی فرحبونا زمان کردی لجم چقاس ملت کرد هبوی بلا بوی ما مستلوگور و جبر کو حتان ها ام بیجن چاندا کردی یعنی نویساندن کردی تونه بوش خو ام بیجن بریا 200 سال 300 سال ام بساوان دکن یعنی بسایا دنگ بیجن وک گوت گهاشتی وان روزه هنکشی گهرینه لی ام بیجن میناکن چاوا درکتنه پیش وک ام بیجن مموزین وک دورش عودی وک سیابندو خجی گلک بیرین هجاجی چبونه و گلک دستان درکتنه پیش ام بیجن چاوا خو پاراستنه گهاشت زمانه ما ایرو ام جی دفوینن نگاه که یعنی تو دبی مموزین گرگم بری احمد خانی ببیر بینن و ببیجن که 200 سال عفدان دا جبوی دنیا شاهسرا ویژه‌ای آ دنیای یعنی بیا زانستین رفرنس وسا دیار دکن یعنی 100 سال عفدا دا نفساندی یعنی مموزین نفساندی بیوی ممی آلان هیه کرو کلک هیه دورش عفدی هیه وقتی دن پرزیده هنه لهین خبات اکادمیک لسر نهات نگرن یعنی هین مثلا دستان دورش عفدی هین خبات اکادمیک بدور فرهی سر نهاتی چه کرن یعنی جارنا دستان ما مصب تایبتی دمان بس ما موزینیت کن وک دستان اوینیه تنزانن لی دمان بالا خودنا و چانت ده هی ام بیجن دهنگیت ده هی کلپورا کردیت ده هی مالباتن کردی عشیرین کردیت ده هنه ام وک تن اوینیه نبینن نوسا دعالیه یک ورکبونه هم جبوی جنه هم جبوی میر ويركبونه يا دنجي أفينه يعني حردوجي بهفرانه قابا ويرك نبي شخوزاتي أفين جي نابه يعني أفين لسروي ويركبونه آواده به
بهبرانه يعني نتني ام نکارن جواب قطع ان كان جواب بله و د پرتوکین هجانه وی ساندنه استخوازم سانی شانجی بدم دوره شعبده و پلنگ سرحده اما هناکی سر دوره شعبده بسکنن ماموسته لورا براستی مرات کن چیرو قوامج خوان هناکی چیرو که بالکشه هم او هم جیب ام بیجن باوی خو هر یک خوشکا تیمور پاشا یک شیکچا تیمور پاشا دلدکه ویده اف چیروکش کدری در کتی ماموسته و خباسی سر کرنه سر عشیره میلان تده در باسته به هنکیم بحثا بید من وقتا که يعني کار دولت دا از نزدیک 30 سالی کار دولت دا شغلیم دوی دری دا پروژه آوا کرن هیه گاوا مری پروژه که آوا دکه مری دبی سبا چه و مجارا گرت مری بری ویاد بیجه پاشه مری دبی يعني از وی مجاره بخبتم وک راپورت وک رومان وک چه درکت هولی و چاغه چه فایده و جمرا جملت مرا خلق مرا ولات مرا هبه يعني كاراوي تشبه تشكي فالا نكم يعني برا تشكي ارمان جاوي يعني تشكي غند جبوي ويا وقتا از دردكتم باجر دگريام ياجي زاروتيا خودش خوداتي ور بحثا دوريشي عفدي دبو يا اويكي چاوانه وقتا دچون مثلا دلسوكو دياربكر نابا چارشي دا گريام كيجان موزيك ماركت را درباز دبوم دوريشي عفدي نو هر سترانبيج كرد گرك در ريپرتوارا ويدا استرانا دوريشي عفدي هبه تيج عفريني حتاني اريواني اف استران بلابوي يعني قفقاسيا بلابوي حتاني روجلات بلابوي موي چاغي هجا ديت يعني غوراي براجي غازفيا بري يعني بالرومان كم يعني حركز دبيج دنگبيج پر دنگبيج دبيجن باقي خدو دبيج محمود حسين دبيج يعني قالك دنگبيج دبيجن حتى شاكرو دبيج قالك دنگبيجان ريپرتوار خود بچي كريه مامسته وكستران او هنك مثلا سي چار او دبيجن لي اساس دنگبيج پر دريج دبيج مثلا باقي خدو سرفيادن نزيكا در رياجي يعني تيري ناكي محمود حسي قافاك دبيجر روكك تيري ناكي رحمتي حردوجر رحمتي بوند نزيك دا من وإيجار دركت مراق جوارتشي مرقا من تشي بوغا زيجر كونفدراسيون 20 ملان غرق فاكولم بزاروتيا مداشي وقتا مثلا دريك ربي شام دغو تشكيجا 20 مدغو مثلا كاجي مش فلان دريم دغو هون ملينه يابا ملي چيه ايجار غافا هات فاكولينه من سر ملام و کلین چیکر ده انجام داشتی کنفدراسیون 20 ملان درکت ده پی مرا 5 اکادمیسینان دو دکترا سه حبچی لیسانس بلند يعني بلكي 7 مقالين جدي اكاديميك هنا اما 5 حب تيزن دكتورا وليسانس بلند تشيبون ويش هاي مفهوم كرجه مثلا هنگ دنگبيج سترين دوره مثلا پاشا کی داده بیجه حالبو که اف بویرا دوره فلان پاشایی دا بویی یعنی 3 سال بری وی بویی لو ما خوشاش کرنه من و کولین يعني قراي خو من تشيكر و كيجان ديروكي دا بوي من او درخص اورتي يعني ويجي بخوش ب 20 نو ساجم 10 يعني كجاجي هاف باري 10 ملانه يعني سايابي وديروكا خوجي هنا كدي لي كولين كرم بيجي طبيعي بيجي ما مستف برتوك كتشاوي برهم كتشاوي يعني لما ما خواند امي يعني دبي مكتبه نافين را يعني اورتا مكتبيه را مدست بخواندنی کر يعني جسینک لی باقال بگره حتاني سوجو جزايا دوستويفسكي و تولستوي يعني كلاسيكين دنيا قش البت كاري من نا ويجابوهم اما دخوات اجي تشكي مينا وان بالنفسينم يعني او مريج خورا ذكي ايدول اوي شاغي
من خواست از وی دستانی بکم رومان و بو رومان يعني داویه دا وک رومانه يعني چونکی گلکتشت من هونان جیانا خود درخستن جیانا باوی خود درخستن جیانا ناس خود درخستن يعني نه تانه دولش عبدی بله میگم ماموسته د پرتوکه د ما بالا خود دنیا ده زور تمر پاشا هه پیشی پر به هفره حوالتیه که باشه دوباره لدیجی هف درده کهون زور تمر پاشا هم بیشین کیه و پاشاتی آویش کدرتی و پرسک پر خواشه 1514 دا 1514 دا وقتا یاو سلیم به شاه اسماعیل را شرد که لچال درانه و چاقه 25 میره کردان جی یعنی میره کردان گش هنگ تابی لآلی شاه اسماعیل مان وانا گش لکلکا ارتش عثمانی کتن شر دپی ویارا عثمانی يعني قبل الصافوي أورتي دركتن أرد كردان ميركتي كردان حكومات كردان عثماني ياو سليم 25 كان كاغذ بن مور كري و إمزا كري پیمان کردن دا إدريسي بيتليسي إدريسي بيتليسي غورا ويا أو وي رناس ذكر وي جواتا كرت رناس ذكر شخصاتي وي يعني خستبو شر قد تاين كرن لي جبوي ميركتيا ميري ميرانيا ديار بكري بيقلي محمد أوكر لي فقط ایک الباجارا بون حکمات و اوجاق یورت یعنی بون ام ببیجن لیوا و سانجاق و نزانم چه آوا کرن وانا دهندر خدا سربست بون جباوا درباسی لاواد بو لی هنک عشیری مزن مان گاوا او هنک عشیری مزن مان عثمانی ویچ جبونا وانجی او یاسا درخست گورای وی یاسای جی عشیری مزنا بون خودی میرانی او دپیرا جی عثمانی مثلا دخواست که کوچرا اسکان بکه جبوی ویا رتبه اسکان باشیتی دا سروک ملا بله دا سروک ملا جبونا ملا جی لویران نزیکی ویران شهر سه گند هنه خاچوک چملم و نبي أيوب أوجي الويدري جوان را بنابي برياجيك سانجاقك أفاكر أو سلالة عولي بو مير يعني دبيجن باف مير حفت عشير بأصلي خوش خذاتي ملينة أو كي موردكن يعني لسر بوستي غزالي موردكن و کنفدراسیون آوا کردن یا تابی نبود نه کنفدراسیون بو میرانه عشیری ملان بو او هر دوام کرد یعنی جارنا مثلا به عثمانی را ترس کرد جارنا عثمانی مجبور ما تم او اسکان باشی و پاشاتی بردوام کرد حتی زور تمر پاشا دما زور تمر پاشا هین زیده حکمی وی زیده بو مثلا لسیرت اسکان کرد لقرطالاني اسكانكر لاروه دهي اسكانكر لارغانيه اسكانكر يعني قالك دبر ويبخو اسكانكرن عثماني جي جويا راضي بو لچاغا پر مزن بو ايجار والين هرمي جي حزنا كرن لهمبر وان لهمبر زور تمر باشا ايجار او درخستن يعني تنگاسي درخستن ایجار زور تمر پاشا آن کو تدین نه هرما لهمبر نسيبين يعني همبر الرميلان هي بله و حتاني حسكي انت عبد العزيز هي الويدري تلتمر افاكر جخرا ويدري كر بايتخت و بري گند افاكرن قافا لبري گند افاكرن عشيره شمر پر دجوار بو عشيره شمر جويا حزنكر عشيره شمر بجيز عرب عشيره جيسا آمزن ناوي جيسا بوان را هف پیمان چکر و ترکماننگ عثمانی لوی داری مجبوری اسکان کربو وانا جی مجبوری خستن جپه خو و ام ببیجن شر خواستن لهمبر ملان
اوی دا دنگ بیش پر خوش دبیجن یعنی بله. امی ورن کنیت او بکن یعنی اسکان باشی و پاشاتی عثمانی او دستورا داوان یاسایی بو یعنی بله یعنی زورتمر پاشا جبر کو او اسکان پاشاتی هاتیه داین حتی کو جباوا در باسی کربویه نوسا ام بجن گهای گوف یعنی جو دگلک استرانان در رومانان در اسکان باشاتی در باست به مامست رتبه چاوا یعنی دما تو دگه وی رتبه ام بجن تو گهای کدره نه نه عثمانی tabi teba Osmanlı Anadolu و حتی بالخانه جی کوچر پر بون عثمانی دخواست که او کوچرانا بجی ببن هم جوان عسکری جبوی لشکری لشکره بگره جوان هم جوان ورگی بگره جیوان بلی به و وکی دن تالان مالان و شهر و شونک نبه لی جی کی پر خراب نشان کربو جبوی اسکانی عثمانی دپی تکچوینا ویانا را 1600 دیدا لوی داری لرقای نزیکا بلکی چلپینجا عشیرین کرد و ای ترکمان لوی داری مجبوری اسکان دکن ای هاوینی قلتا آوه تونه و گرم کلمش پرن نخوشی پرن یعنی ترشنای خودی کرن لو ما عشیره قبول ندکر جبوی ویا یعنی gerek bahatana bizor bahatana iskan kırın yani Osmanlı ev desturaji de agerin lüvederi ne sakinin yani tüçit tuğazı talan bıkı çer bıkı henek aşirin melanji veya ne khastin mesela şun serhadi yani Kars'e و Agriye و Vane ویدا چون یعنی گوتن ام لگرمی یعنی مثلا زور اسکان کرنی بو ما مست کنفدراسیون عشیران میلا ام بجن چاویری خستنه که چاوایه و خبات خو چاوا دو مشینی چه وقتی آوا بویه نو یعنی پر کم ببیجم بلکی یعنی جدما نولتیک تا ببیجم انسان نوی دبری هوگری اکولوژیا کی بوبون یعنی هاوینی لزوزانان زوستانه لدشتی چونکی زوستانه لدشتی گیا هر دایم شنه و چهره پره هاوینی جیچیا زوستانه جیچیا دبن برفی دانه و ستاره تنه آلف تنه لو ما جیانک وسعبو لی چاقا جدردا پر ایریش دهاتن جبوی ویا گرک عشیره خوب هفو دبگرتا گاوا چند عشیر دبون یک دبون کنفدراسیون یعنی هم زمان زانستی دا دبن کنفدراسیون وان شخوران ناوه کی وسار لیده کرن لی ناوه ملان و ناوه زیلان و ناوه ایزولان وانا ناوه دروکی نه حتی ای بوجا کان وانا ناوه دروکی ای پر کفنیان بلکی 2000 سال بری ای آنوایی وانا چاقا ایجار مزن دبن او ام ببین اولیات آوی ملان دبی بلکی 20 عشیر دبی بلکی 40 عشیر وانا لهف کوم دبن یکیش خورا دکن میر و ایدن آجی دبن yani میردن جی بوان و تنگریدان ریسیپی وان هنه شیغی وان هنه دما اسلامی دان ملی وان هنه بوی هاوی دبی یعنی ریخستنک سیاسی آبوری و جواکی بله ما مثل از باورم اجبار کو کنفدراسیون گلک عشیر جناب ده جی دگرن شخو گوت ای دی جی پی و تنگریدان یعنی به طایبت یم کارم بحثا کی عشیرا بکن کو پی و هات نگریدان ایک اولی آواکرن هفت عشیرن جوان را دبین باومیر جارنا هنک بقهر دبیزن گامری نزانم چی لی باومیر یعنی ایک باوی وان میر بونه لی دخوازم بری ویا ببیجم یعنی گاواگا ام دیروکی ود کولن ام هم دبین بلکی هم به دما نزیک ام او دکن حال بوگه مثلا خاچ پرسا ده سفر اولی دا 1907 و چاقا خاچ پرستین Antakya'yı Kudüs'ü ruhayı degren gava ruhayı degren cil millat teng dibe ve çağı gorayı
شرف خان جی گورای محمد امین زکی بگ دروکا کرد و کردستان نویساندی و بیوی مصطفی کازوینی دروک نویس ایرانی ویجی نویسیه 400 اشیر جبر خاچ پرسا درون ایرانی ایوانا پاشه ایجار دما مغولا دا ودگرن جوی داری ودگرن اوه ودگرن ببورینه نه کرد آوا که بخوند خواستم اوه ودگرن جوان هفت ام ببین میره بابی وانجی میر بویه لهف دجفن لسر او غزالی مرد کن ما یکتی آوا کری و ناوند وانجی وی چاقه ویران شهر خودتی ددما بیزانس و ساسانیا دا ددما اسلام و بیزانسی دا ددما مغولا دا ددما تیمورلنگ دا خرابه بو لوما دوسي گنده دن الويدري بتجي دكن مثلا رسمي هاني عطشان هي يعني قرا دوري شيء عبدي وهبالي والويدرينه هما اب گنده ابراهيم باشاي مليه نه گنده ابراهيم باشاي ملي بوي هاوي ميركتي الويدري آباد کن وانا یک حاج کانه چم کانه سين کانه خضره کانه سين مگو سين کانه والحاصل حفت عشير حفت عشيرة ام بيجن دست بكده هما باشي اف عشيرانا عربي جي دكيفن ناف مسيحي جي دكيفن ناف و يعني زازار جي دكيفن ناف قرمان جي دكيفن ناف اجماع روان نزيكي يعني سرشيستي درباس بله من آوا که بخون ما مستعجی چند پیامی ما هاتنه از پیام بخوینم بلا ما مستعجی بهنه که بستینه امی بردوام بکن هلبت جمرج ایرانی گلک سلاف هاتنه جما مستعمره سر چاوا ام سلاف خوش وردشینن و ناوی خوش بن ویسانا باش بو دیسا جیرانی و اینه یک شمره هاتیه هر وها گلک سلاف شادنه گوتینم مچارک خوشه ام سپاس کن مالواوا بجی مراق کن مگوت که قالوا افتشه مسألة أمجل سري باخذن جمرة أحمد بكشان ديه جمير دينشان ديه سلاف شاندنه قوتيه أم قالكي كيف خوش تبن دمام تريته كردية تماشت كن سر چاوا ديسه ج إيراني ديسه وينك ديش مرة هاتيه أوجي سلاف خوش مرة شياندنه أمجي سلاف خوش وحميان دشينن أم بمن نويسكار أيوب كرانره لسر هم دستانان هم ناوروكا برتوكينوي هم جيم بيجن بتايبتي دستانا دورش عبد او عشیره میلان گلو چاوا آوا بونه چی کاری دیگن چاوا اف بوی دستان اف بیار امیل سرواندی سه بسکنیم به هرگلی کام بنیرن ما مستعمه دیسه چجمره بحث بکن بگی ما مستعمه عشیر چی کاری دیگن دبارا خو چاوا دیگن بچه آوایی زارو که خو خودید کنم بیجن کنفدراسیون خو چافکانیانش کدری دبینن امواجی بپرس مگو يعني گرانیاوان سر کوچریه بو بله بري ج كليسي دا دست بيذكر حتاني ام ببين كركوكي جوي شون دا جي حتاني سليماني نابوي گرميانه يعني گرميان جيغ برف لي ببارجي عرضي ناغري بري جي وساي يعني برف ناباري برف ببارجي عرضي ناغري لي د بيب مها پايزي يعني ادها شون دا باران دباره جيرا دبين پايز خير لو ما عرضي وي قش وك كفزيه شندبه ودبي جيرا ترش يعني نيفي برجي بز يعني حر مالك مثلا 1000 بز 2000 بز حر مالك 100 دفع 200 دفع يعني حر مالا عندك 20 دفع خدي ذكرن نيفي بر حسب بز و دفع خودی دکن دفع سبا نقلیاتی بو يعني مالي خونا كدا ببرانا ایجار زوستاني لبریه بون هاوینه لزوزانا بون اف زوزانانا قرش داغیدا دست بیده که حتانی چیای منظور حتانی چیای پالان دوکنه و حتانی چیای آگری او چیای دنین وانه اوانا گش زوزانن کوچرانن زوستاني مها زوستاني عودي هذي
می دزین برخی وان چه دبن دم سه مدشوندا ایجار بزن دزین بوی هاوی بترش خورا مجرول دبن قاطق پر دبه ایجار تو ببی يعني وان چه قزنج تکر وان پرش کدانی او وان حلب بو ترشي وان دچو حلبي گوشت يعني استور كافر برخ هوجت وانا رند بيسي دبون و دچون حلبي الحلبي جي دهات بازارك پر شين هبو يعني دما عثماني داجي او بريا كشتيا دچو اوروباي يعني ايراجا كرندو وقتا ايديا باجي آن کو مثلا تدی بلکه لسیبین جیو سابه لدیار بکر وقتا قربانا تو میزد که نوا باجر تجا کرید بن راسته و چاغی جی ملا وقتا عید دان او پس خونه گوشت ج انتابه دا دست پیدا کرن حتانی قدسی پس خو دفروتن و بدگریا یعنی مال خو گسا دبرن دفروتن يعني دباروان نيفي پر قاطغي وانجي بانير ورونو بيويا تكستيل وانجي پر خورتي يعني خالي وكليم وبار وجلي حسبا وخرج وتير وجبا وجلت وانا قش تكستيلا امشي جهرية بس از باورم نو سما مست كلاف ج لفاي چه دبه ج لفاي چه به ج پرچا دوا چه دبه لي وان دنيك ما قوت جهرية چه دبه جبركو وقت بحيوانداري ره بازيوان زيده بويه از باورم او جي تاثير لبكريه إبالي ما مست ام بحثا دوريش بكن او جي عشيرة شرقية از باورم قالو اف عشير شكو هاتي الديني و اولا و باورية و چيه لورا لقورت جيرو كي او ازدينه او جي مسلمانن ناقهنه نكارن بابره بزوجن امو سازانن يعني از باورم آگاهية راستروني بدنامه حتاني هما حتاني سال عزارو يعني حتاني بي دما يعني دسبيكا عثماني وچاغي مثلا دما سلاحتين ايوبي داجي ازدي لشكري ويبون يعني برحتي ديني خود باراستن او الكليسي شيخ عيسى دين دشتا جمعه يعني عفريني وادرنا ميركتيك وان هبو دين خو اگر مير بوون مسلمان جي تبعوان يعني ايك عشيري نيفي پر دين خود باراستن يعني رند او اسلاميتي نزاني بون لي سردما دورش عبدي داجي نيفي عشيري ملان خزاتي ازدي بون يعني دورا ويران شعري دودكا ماسكا شرقية حتى سوريكي مثلا دا أرشيف عثماني دا عزارو بينسدي وحتاني عزارو شاسدي أو خيادكن مثلا الويدري زازا تنن دا أرشيف عولي دا سوريكي تنن الويدري أشيرا خالديا هي لأنه فهربونجي خباتك أكاديميك نفهربونجي يعني مدقو عجبا با أشيرا خالديا چاوات يعني كذا تشون لقفقاس يا هبون ليه من مذاكر شرقية بخوش خذاتيج عشيرة خالد يعني بروفيسور الباسان دمر لسر عشيرة شرقيا هنكي خبتية چونكي بيشك ويش عغيج عشيرة شرقيا شوية قيسرية لسر وان وكولين تشيكري الباسان دمر بروفيسور الباسان دمر اي وانا تابي اسيميلا بونه عشيرة الشرقية ازدي بون وكي دن يعني دقون فدراسيون دا اگر جراني مسلمان بجي قد يعني ام نبين سيكولاريزم يعني كس قارمشي ديني كسي ندبو تو اوتي تو نبو يعني كيم دين يا چزانم زور دستی و جهلا اولداری دا قط اوتو نبو جخوا دورش هری نز حوالی هری نز زور تمر پاشایه يعني او بابوی يعني ام ببین غلام يعني پیه وان اگه بابوی غلام يعني نکوله پیه وی اگ شر
شردك يعني ميرخاص يبون أساس مزن وان يكي ناف بيتك بعم بويه يعني نظام يعني دوست طبعا اگر چهيه بيتك بعم ما كلاش بويه ام ببین به باپیر زورتمر پاشا را وانا به هفرا کلاشتی کرنه یعنی هم به کوچر را چون زوزانا کس دست ناویج تالانه وان نبه و به اولکاری جارجی وگرن یعنی مینا که پارستن پاراستن يعني تيمين باراستني جوي بيتك بعن هاتي باب دوريش عبدي ملحم وانا يعني قبل ام بين زور تمر باشا شوي اوي شوي نچيري يا شوي دعوا كي چيبك او بخرابرن يعني وك كورما وك پارزوان يعني ميرخاص يعني بعيرة واي ميرخاص و evindari و او yani evin belki paşa hatını çekirin. Yani çünkü Zor Temir Paşa mesela li Diyarbakır dibêjin Zor Temir Paşa hetani firuna anişkayjî vergi disted. Yani zoravi çuqas hebûyê loma dipê ketina wî ra di aleyhê wî da hinek ew hatin gotin ev jî yek şwayê em karin bêjin. Erê. Belê mamoste. Bey mamoste. Peki li gor demam bala xwe dina Pirtûkê şerê uzun açanê di navbera kê de bûye mamoste û uzun açan û girê qermîtê li ku derê ne? Ev li Rasul Ayna yani devleti desta serserê kaniyê bû Ereba digotin Rasul Ayn bi Türkî jî navê wê hêla vê hilê Ceylan Pınarê dibin xetê da ma يعني الآلية تركيا نما دبن خطي داما أو در لو ما من نشوي نديه دنبش قبل دسترين يعني دبي لإنجري قرميتا لميدانا وزن عشانه دي فيدك فرابويه لويدري شربويه ملان قبل جهلا عثماني دا كتنغاسيه شمرا و گیسا و ترکمانین عثمانی لویدری اسکان کربون رقای اسکان کربون مجبوری کتن جپاوان وانا شمرا رحسز بون جملان چما رحسز بون چونکی ملا لویدری اسکان دکرن یعنی گند آوا دکرن جوا گند آوا کرنانا رحس بون شمرا جموسلی حتانی ام ببیجن بنیا مردینه یعنی حسکی وادرنا وان باجا ريدقر يعني تشكر وان افيج ايبيكولي ديفيجن يا حبريشم تشكر وان مزن انقدر باستبون جوان باجا ريدقر باجا ري نقرتا تالان دكرن انكو تالان دكرن دبروان لسر ويابو چولا عربيستاني يعني نبر هم داري yani tişekî kupê de bara xwe bikin tune çandinî tune loma wan istifade kirin ge Osmanî bi wan re nexweşe cephe ava kirin leşkerê xwe ava kirin û artêşa xwe anîn li herhalde li hinda serê kaniyê li wê derê bicî kirin û name şandin gotin yani em ê werin konê te bidin berşûra milan jî ji hev da ketibûn نکاریبون ارتشک درخستانا جبوی ویا دورش عبدیجی یعنی مالباتوان سرگون کربو ام به زور تمر باشا سرگون کربو سوروچی علی گوره خبر شاند پی جرا گوتن زور تمر باشا را گوتن تو ancak بشینی پی دورش عبدی yani دورش عبدی بگیجی هوارمه yani حواله جرا شاندن پوستا وک پوستا چون قاصد چون مالا دورش عبدی دورش عبدی هما ویرا خوزاتی خواست لی باوی وی جیر حسد بو yani گو چما ام قوراندن آنین ویدری و چما آنو کو بان مدکه گورای دنگ بیجا و گورای رومانی جی من وسان نفساندی yani paşa dibin zaryuan galak çebune nizanım yani ya
برايوي سعدون هي بيويرا سعدون ناخوازه تركا ديو بافي خذكي دوريش قبول دك دبي تمام ادكم راب محرم اما بوان الراض بدا هري دبي اقول ناتن عمر الشرقي هي اوجي جزيره سرقون بويا هاتي ويدري بوان ساكنيه او حرد الله يخون و هما ديا دوريش عفدي وانا شيرجين دك مثلا سعدون راد بي كريمن راب بي بري خذ هري بتني نيله سعدون خو جراندك يعني خو جراندك دبي عجبات الترسي دياوي يعني فيها او دك دبي دياوي دقحر شعر سريخو او دك دبي اشتر فيها بد سريخو وشاغي يعني بر رياكسيونك او رينا سعدون دبي اجبوي و يعني من نخواستم بري قرارم وراضبن بابي وعمري الشرقي وحرد الله يقول دم بي دار يعني قوراي قناعتي من ويركبون يعني اگر عدول قيزا زور تمر باشا افين داري دوريش بو يعني بلكي نج شوفاوي بجي چونكي دبي يعني چاقا دنگ بيج دبيجن سميلي زر صفاتي صور هما كسي هين تام شكلوي او نگري من پر دخواست پورتري بيچي کرن لي يعني قسمت بيش نشيوه كار كسي خونه ضايبر من بيجي ما مست يعني تشبركو هري زيادة افجي تيم مراك كرن ايفين ادنا برا دوريش وعدولي ده ايفين كتشاو ابويه مرة دوريش عبدي يعني عبدي ملحم اوجي حر دايم كوني وان لكلاكا كوني باشي بو بزاروتيا وان بهفرة درباس بو عدولي وقوراي ما قوراي يعني دنگبيجا وقوراي وكولينا من زار يزور تمر باشا تنبونه هما انوكو مالباتا وان مالباتا مالا ابراهيم باشا يعني اواتنا انوكو قالك هوالي منن او دبي نا دبي لاوي زور تمر باشا يهبون از تام باور ناكم هبون يكا جاوي تاني هبويه هر سال دبي دهات دياربكر جم دكتور ارمني يعني جير اللهوك ببي والحاصل قيزكوي تنبو عدول او دوريش بهفرا مازنبون لا شغا جزاروتي بكسي تشكي افينو يعني تشكي وسا بير نبري من نابي روماني دانيبو بالبزيك والروم رم جرى اولي شغا يعني هذه دوريش ام ببين افينا خو ديار دكي كليل قابل بزيكي عدولي او هذي وك خو ايه هفو دد حسبينن جبويتش عدول يعني حلقة افيندار بوي قوراي من جبوي جسارتي وي وجهاتي بوناوي بوي يعني نتني شوفاوي نتني رندق بوناوي نتني قشنگ بوناوي جسارتي وي چونكي قالك بوير درباس بونه دوريش هر دايم بسركفتي و بيترس و بجهاتي بونه هاتي ناس كن بين ما مستم هناك شي بحث برتقاوي دي بكن وقت ما جينا كي كان بو بلانك سر حد برتقاك تشاوايا بيجي ام برس ما مست وقت ديرو ود كولا من مذاكر هر دايم مثلا تيدا دبي دوغو اناضولو ووارتو تاريخي مهما شريف فرات يعني مقوفا كتابك تشاواي ويشاغيجي وادل سر انترنتي فروتان تنبو هاو جارك تاني هاتي وشاندن و چاپا دودیا چه نبوی نای دین يعني ويشاغي و نهال سر انترنتي تو كيجان كتابي بي دي انترنتي ده هي مراسته دوردا او كتابات تنبو مجي پر مراق ذكر يعني جبوي ديروكي تشعب كاني ريدان مجي او كتابه لبر ديانات واقفيه مذكر چن كتاب دانينه فيها طبعا 1 ليره يك ليره من مذكر ما مفيرا قرت او قرت ومبر خوان من مذكر زينه الافندي يكي لاوي ابراهيم تعالو اشيرا
خورمکا جوارت های گمگمه لوی داری بابی وی او شاندی مکتب العزیزه یعنی وی چاقی یاتلی بلگه العزیز آن که تو نبو خارپی تبو لوی داری مکتب دما سلطان عبدالعزیز دا مکتب که آفاده بی یاتلی بلگه دکتر عبدالله جوزجی روشنبیر عثمانی و یعنی اتحادی و جن ترکا و یعنی یکا و عصیوی کرده دکتر جوزجی جوی داری مزون دبی دهره بابی وی لوی داری ده خواندن گاوا مسر پیات یا وی دوی کتابا وارتو تاریخی دا خواند مگو والا بکم یعنی وک پروژه بکم رومان و من رومان اوی نویساند نزیکا مثلا 10-15-20 سالا محکوم دمینه چونکی بویرا دگره يعني شغل مكتبة العزيزة بقدينة أو هري اسطنبولية يا بايتارية بخوينة يا حقوقي بخوينة يا طبية بخوينة وي شغل مكتبة أو شركة بانانة أو هرورا بخوينة لي بابيوي دو آبيوي دو بريوي جمال باطوان 12 كس نبين بحمدي يعني تشكي مينا بحمدي دقوم كذا قشتين كشتن دولت عثمانی جندرمی وانا دکوژن گاوک دکوژن دیاوی د ترسه دبی ج نخوازی بشینی دبی ج آب وی را دبی هر لاوی مبینه ده هر لاوی وی در دخل لوما لی پاشه هر کس مثلا او وی هبه دهرن جوی پرستکن دبین يعني نابي دمين زين الافندي يعني مثلا نابي زين الاغا نابي زين الباك نابي نابي كيدلي لكن دبين زين الافندي يعني خوانداي روشنبيري ودمي لو ما بوي 15-20 سالا او دمينه چماگه علويه 15-20 سالا محكوم دمينه مثلا چاقر جالي محمد افا ام ببيجن افيا وي دردكوي هما افيا زين الافندي درناكوي پاش ابراهيم پاشای ملان افیاوی دردخه و تسلیمی ویدکه بوی هاوی افیاوی دردکه. میگم ما مستویره که چاوایری کدری در باست فیم بیش. یعنی یک وقت زین الافندی وکی مگو عشیره خورمکایی زمان وان زازاکیه لی کرمانجی جمن رنتر زانن یعنی هر فرد کی وان ودمی کرمانجی جمن رنتر دزانن او جيدي هلا ازرغاني تم بالروهلات هاتن جاي ام بينغولي تدي جيغرو هلتي الباش وارتوي انتين لويدري اباد بن غونديوان قالك الغونديوان غريام لوان بوميفان زين الافندي جمكتبه دياوي دردخه و بویرک جدسته وی درد که و چاقه ام ببین ضابطین عثمانی و عسکری وین تین کشتن و که قورما و چاقه تین کشتن جیشون داد دبه محکوم دبه و دکن که عفیاوی در ناکه یعنی دخواسته عفیاوی در که در ناکه یعنی استدام آوی چی ما مستم بجن چی ما عفیه جویره در ناخن؟ عفی ادبین بلکی یعنی علوینه لي او سنياجي رمب كارتينن هما هر علوي هاتن زانين يعني دما ام بين صافي ويانداجي وانا لهمبر صافي ويانجي يعني بر لبر خداني لي دناف ام بين سنياندا هنكي و او ماني مثلا از بين زين الافندي بسمامي ويتي كشتن بجبريان راشار دكن بسمامي ويتي كشتن بسمامي خو لبشتا خو قريد دي جي قادا شر خلاص كي آياتي كرسي سيجارة آياتي كرسي دكيني يعني شمك سنية جي يعني اري يعني ليه افياوي درناك غوراي قنعتي من جبر علوي بويناوي وكسلي خدي درنكاتي ابراهيم پاشای ملان ج عبد الحميد عفياوي درخستي
يعني ما مستوى قلت آمي براي باوي فلان هاتيه كشتن جبركو خوانده بويجي جرى قلتنا زين الافندي قالوا يعني بجن او جواكشي بريفه بريه يعني تاثيره كيف يجي مطلقه يعني هر كسي هاتي مثلا دعواك كوان هي يا المحكمه هي يا قاي مقام لغي هي ام ببيجن هاتن جي برسكر نقوتن يعني ام فيا تشاو ابكن نزان مثلا او جي راتب جلبك جي راتب نزان فيا تشي اني نجموي وي خواندني اگر محكوم بجي اگر چه بجي بوي هاوي يعني تم بوي شورينا يعني دعوا خو بوي شورينه بوي عقل مندي جواكي وي عشيره خو ودر دور خو بله ماموسته وقت ما جي هندك ما وسب بگشتي از بيجم و برهمك تيجي نويسانديه كرد ميلان عشيره كونفدراسيون از بارم بتني والسر عشيره نويسانديه نفسه يعني سر كونفدراسيون عشيره ميلان من دروكا وان خواست تابي اف يعني عزارو ناسدو نودو نهضا من دست بيكر دو عزارو سيادة هات وشان يعني او دوريش عفدي ما دما سيما هات بيه هفراهات وشاندن چونکی ندبو يعني تني رومان بين نفساندن سرا وكي مگو خباتن اكاديميك چيبون لما از يعني تشتيق پر من شاش يگوتن تيدا هنه گرگ وانا راست کرد ام بیزن ام گلک سپاس کن ماموسته جبرکم بشتاری برنامه اما بوج برکو او آگاهی حجاب مره پار بکرم براستی ما گلک جه سود ورگرتن ام سپاسی وقت کن گوتنه کوئی داوی هبیم کارم بکرم مارا ترتا کردی آوا من در حقی کتاب خدا هنگ آگاهی دان از گلکی کیف خوشم ام سپاس جبرکم خدمت کو ساددن زمانه کردی اوج پیش رو جمره جزارو که مره وقت چافکانی بمینن ماموسته ام گلک سپاس کن هون يعني كلا زمانه كردي غلط زمانه كردي جي ناسنامه كردانه بله راسته ام جی سپاسی دولت بکنج برکوج مره در فت کو سات چه کرنا اشتر قنالین تریت کردی جی قنال که فرمی سازی که فرمی ام به زمان خو و شانی دکن ام گلک سپاس نسبه همان ساعت د ملوی دربن به نفخیر خوشیده